Bang. Ngapoi kau nyelit-nyeliti aku nih? Berbaju tidak? Siapa yang nyelit, Bang? Nih, ngegas kau nih. Tidak ngegas tidak, Bang. Bekacul kau. Iya, Bang. Ngapa kau nyelit cek ini, Bang? Aku tahu masalah kau nih. Kuncit kau nih nak, kekencengan. Oh iya, Bang. Lah, sipit mata kau nih. Ngapa pulo? Dak berbaju berkunci-kuncit tengah jalan nih. Asing baru beli kemarin, nah mati panasnya di rumahku tuh, Bang. Oh, kau nih berkali-kali bikin video iklan. Dah apal-apal. Kalau nak nyari elektronik murah, @jayaRaya.plg. Murah dan bagus. Masuk, Pak Eko.